It is Cole Palmer in a dangerous area again. He's bought himself some room and he's found the corner again. Mu rusaku rwinshi cyane amarira y'abafana b'ikipe ya Paris Saint-Germain kubw'agahinda n'akababaro bagize, ndetse amarira menshi cyane y'ibyishimo bidasanzwe abafana b'ikipe ya Chelsea bagiriye kuri no stade. Navuga yuko aya ari amateka atazigera yibagiranwa yandikiwe i New Jersey kuri stade ya MetLife. Yari tariki 16 Nyakanga mu 2025 ubwo ikipe ya Chelsea n'ikipe ya Paris Saint-Germain zahuriraga ku mukino wabo wa nyuma w'igikombe cy'isi cy'amaklabu. Nk'amakipe yahize ayandi birangira ageze finali, gusa byaje kurangira ikipe ya Paris Saint-Germain itahanye ubusa ku bitego bitatu by'ikipe ya Chelsea ituruka i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza. Mbere yo gukomeza kuri uyu mukino mwubwira byinshi, ndagira ngo unyemerere mwibutse amwe mu mateka y'ikipe ya Chelsea ari nayo yaje kwegukana kino gikombe cy'isi cy'amaklabu ku itariki 16 Nyakanga umwaka wa 2025 ubwo ni mu ijoro ryatambutse. Nkuko tubizi buri herezo riba rifite itangiro ryaribanjije. Reka twisure mu 1905 ubwo i Londres mu gihugu cy'Ubwongereza humvikanye inkuru zitandukanye ku ishingwa ry'ikipe nshyashya. Ubu nubwo hari hujujwe stade yitwaga Stamford Bridge yujujwe n'umuherwe Gus Meyers wari umwubatsi w'umucuruzi, ariko yari yarabuze ikipe yakorana nayo ngo igikinira kuri no stade. Nibwo yabanje kugerageza ikipe ya Fulham FC maze birangira bananiranywe. Ibi rero bikaba byaratumye ashinga ikipe ye agateganya kuyita amazina atandukanye nka Kensington FC cyangwa se London FC, ariko birangira ahisemo izina Chelsea FC ryari rifite aho rihuriye n'agace yari aherereyemo cyangwa se ikipe yari iherereyemo. Iyi Stamford Bridge yabaye stade ya Chelsea yayo ya mbere kuva Chelsea FC yashingwa kugeza na tariki iyi ngiyi. Ubu tuvugana Stamford Bridge iracyari stade ya Chelsea biturutse ku bikorwa bya Gus Meyers umucuruzi w'umwubatsi. Ngira ngo niba ari umukunzi wa ruhago by'umwihariko uri umukunzi w'ikipe ya Chelsea FC wumvisha amateka yiranze kuva mu 1905. Nyemerera rero mbere yuko tugaruka ku mukino wahuje Chelsea na PSG mu ijoro ryatambutse, tubanze turebere hamwe imyaka 30 ishize Chelsea yatwaye ibikombe bingana iki. Mu myaka 30 ishize Chelsea yatwaye ibikombe 28 harimo iby'iwabo mu rugo ndetse n'ibikombe mpuzamahanga aribyo turibandaho. Mu bikombe mpuzamahanga Chelsea yegukanye mu myaka 30 ishize harimo UEFA Champions League ebyiri, UEFA Europa League ebyiri, UEFA Super Cup ebyiri ndetse na Club World Cup ebyiri aribo mu 2021 ndetse na match ya nyuma baje gutsindiraho ikipe ya Paris Saint-Germain mu ijoro ryatambutse tariki 16 Nyakanga muri uyu mwaka wa 2025. Byumvikane yuko Chelsea ni ikipe itoroshye na gatoya, aho tubara yuko mu myaka 15 yari imaze gukinamo ibikombe 12 yageze finali, ihomba finali ebyiri zonyine gusa. Mwibutse rero ko ikipe ya Chelsea ariyo ibaye ikipe ya mbere ku isi yegukanye ubwoko bwose bw'ibikombe yaba yarakiniye, ndetse iyi kipe iri mu makipe atatu yaba yaratwaye igikombe cy'isi cy'amaklabu inshuro zirenga imwe, ubwo ije isanga ikipe ya Barcelona ndetse na Real Madrid zo mu gihugu cya Espagne. Bivuze yuko iyi niyo kipe yonyine yo mu Bwongereza ikoze ibi bintu. Twigarukire ku nshuro yayo ya kabiri bwo ikipe ya Chelsea yegukanye igikombe cy'isi cy'amaklabu isanga ayo makipe abiri yandi twavugaga. Ni umukino wabereye New Jersey mu gihugu cya Amerika, urangira Chelsea itsinze ikipe ya Paris Saint-Germain ibitego 3-0, aho ku munota 22 Cole Palmer yaje gutsinda igitego ku mupira yahawe na Malo Gusto, ndetse ku munota 30 Cole Palmer yongera gutsinda igitego cya kabiri ku mupira yahawe na Levi Colwill. Ikarita y'umuhondo kuri Pedro Neto, Moises Caicedo ndetse na Malo Gusto. Ku munota 43 nitwakibagirwa kuvuga yuko ubwo igice cya mbere cyendaga kurangira nibwo rutayizamu Joe Pedro nawe yaje gutsinda igitego cya gatatu cy'ikipe ya Chelsea ku mupira yahawe na Cole Palmer wagize uruhare rw'ibitego 3 kuri uyu mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi cy'amaklabu.
Twigarukiye mu gice cya kabiri, ikipe ya Paris Saint-Germain yakoze ubusatirizi bukomeye, yongeramo imbaraga ndetse ivugura byinshi bikomeye, gusa ibi byose byaje gupfa ubusa kuko nta kindi gitego cyaje kuboneka muri uyu mukino. Byaje n'ubundi kurangira ari ibitego 3-0 by'ikipe ya Chelsea ndetse n'ubusa bwa Paris Saint-Germain. Ahubwo igitangaje cyabereye muri uyu mukino mu gice cya kabiri nibwo João Neves nyuma yo gukurura imisatsi y'umudefanseri w'ikipe ya Chelsea Marc Cucurella yahawe ikarita itukura asorwa mu mukino gutyo. Ibishya byaranze uyu mukino nanga ari ukuba ikipe ya Paris Saint-Germain yatsindiwe 0 gusa, ahubwo harimo no kuba umutoza Luis Enrique w'ikipe ya Paris Saint-Germain yagaragaje ubushotoranyi budasanzwe kuri rutahizamu w'ikipe ya Chelsea João Pedro. Reka nanone ibyo tubyirengagize, twigarukire nanone ku bihembo byatanzwe, by'umwihariko bishyikirizwa abakinnyi bitwaye neza, babishyikirijwe na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump ndetse na perezida w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi ariwe Gianni Infantino. Cole Palmer yahawe igihembo cy'umukinnyi mwiza w'irushanwa, naho Robert Sanchez umuzamu w'ikipe ya Chelsea akaba yegukanye gaza zahabu nk'umukinnyi witwaye neza mu mukino ndetse no mu irushanwa. Gonzalo Garcia w'ikipe ya Real Madrid akaba yahawe godiyo za zahabu nk'umukinnyi watsinze ibitego byinshi muri iri rushanwa, naho Desire Doué w'ikipe ya Paris Saint-Germain akaba yahawe igihembo cy'umukinnyi mutoya witwaye neza mu irushanwa ryose. Mbere yuko nsoza sinagenda nakubwiye ko iyi saha uyu munota ndetse n'iri segonda tuvugana ugiye kuvuga ikipe ya mbere iruta izindi ku isi. Ikipe ya mbere yaba ari Chelsea, igakurikirwa n'ikipe ya Paris Saint-Germain ndetse n'izindi zagiye ziziza inyuma uko zigiye zikurikiranye mu manota. Ariko uvuye uyu mwaka ukageza 2029 ubwo iki gikombe kizongera gukinwa, ikipe ya Chelsea niyo kipe ya mbere ku isi. Ese urabona ikipe ya Chelsea ko yitwaye muri iki gikombe ariko izakomeza kwitwara mu bindi bikombe ifite kuzahatanamo nka Premier League ndetse n'igikombe cya Champions League by'umwihariko? Ese urabona umutoza Enzo Maresca azakomeza kubafasha ikipe igere kure yongere ibe ubukombe mu gihe kiri imbere? Ngayo nguko ni Fix niyo mano nk'ibisanzwe, mwibukije gukora subscribe kuri Watch Topic niba utarayikoze. Ibuka ukanda akazogera kandi niba utaragakanze kugira tubashe kubana mu kiganiro ku kindi. Ngayo nguko.